Padu kat no ngin siaset patok pauni virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban syumbat ya ka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekelam. Haka jingwan sar napang jong ka jingpang COVID-19 ya kipat ba. Lagi day ki badon ki ba em lane ki baduk ki basuk kala nang ye kiu na kasngi sya kasngi bat ka jing nang bun jong ki ba don kam ban syong quarantine lane don kam ban syong penker pang yala de kila nang bun bat nang kiu jan man la kasngi la ka de hasor ne hanong kendong ka jingwan jong kane ki jingpang kala penjenjar lut ya baro don na pedeng jong kine ki ba syong quarantine ki bala mat sisya ya ka jingjenjar ka ba kimla ban yo wat tang ka bam namar ka jing perking bat omsya ya ki ban ya khle lang bat ki wei pat ki para marjan henry ka jing don jong ki nongle SNA ka penlong pat ya ki bakin yo mat ya ki jing kerku ka wei ka kenhun ruai na ka snong air pakon ka bala tip kum ka persyang musical ban kalami syakmat ban penpoi da ki marbam syaki shipau teli ki longying ki badon kam ban syong penkerpang ngilade hadin bakila yo ya kene ka jingpang COVID-19 napdeng jong kite ki longying ki donru ki bala hab bansa ah ka quarantine center ka bala penbej da ki bor snong uba Michael Thongni ubade presiden jong ka persyang musical ban ulong baka jingmi jong ka kenhun ban no jingerap syaki te ki longying kalong ban ai mensimiki bakim dei bandu jingkermen henry bekin scam ka jingej bat bakin yo no ya ka jingkot jingkia haba phaipat syagawi ka liang bat haba yo ru ban yekren bat uba plus duel nonglang ubade secretary snong ulapan pau ya ka jing sokhya ka bajur namar ka jing terkhong jong ki korum bat ka jing bom don ha ka snong baro ka wei namar ka jing lesting bat ka jing le tordi jong kontraktor wa pentre ya ka skim JJM hapo ka ne ka snong nalor ba ki babun ki briu snong kimla ban mi bat ban ya kle lang bat ki wei pat ki para snong ka jing bom don kala pen klumar jemut ya ki ne ki longying ki basa pen kerpang ya lade Ke benang kong so banangu ya beli trakimran. Bala bu yang ni kena seperti bangin hab ban pun ban kha ban he ban san ban roi ban par bat ban pet ban kni ekjiran kam bat nakaliang jangi ke persang miskal ban kena ke por minyak senyang jaki nong song snong di badan hab dan gaji tingkut ngat ke pang sistem nak jiman lisap ke kam te ngindon ban ai sibur kinten ban kan dan senya iskut snang ba baik kan ada kapor tena kalian jangi kata weng ya aku beli bukit lang bakin nang yakpan terus nak nang nesmat bakin ngindon ya ka imlang salang hapus nang pot tahu dak basut basan tangan tahi disebut itu ngayeng kapor kalian tung kesnong berpau gejing sunu pakai kublai ya ka musik persang musik wan ba lanu senyang bala ai syakini pa song quarantine apo quarantine sebentar balik yang kesem lembag ke yang ke jongki ni nak yang kesong di perpau ke jing sungu ba kraw AP ke persang jongki di wala long barit ru dari yang pau ke jing kublai ke jongi AP ba pinang la chu ban nang le khamha nang le khmat ban le ke kam isun ei hagwa don ki ba kendu e ke jing pang ke jing sistem leng ba jong uneu kyang jing pang belon sep hak leng jong ke di jaka bat kam tam hele po strong jongi mata di don kadu ke netli ke yeng ki bala ya kendu e ke jing pang ba krasem jing te dong ba ke jing isun e ke jong pi la ke jing dos kyang jong pi don ta ko sim ko ba sokhya la kunta ke jing ke jing son jing pat ba nok so snong te ngi nak lang snong ke pau ke jing songu ke jing kublai nang kerku blai nang kesan bor ni pi kum ka musik ban ka ba pinang la na ne sakmat panang kersan hagi jing babun jing kum ka snong ka tau i bor ka wei yang di ka snong pau ke jing so ka tau ba yang ke de ka te nimyo ka la mar ba isem jing ba ke jing du jang ko ma da snong jongi te nak lang ka snong ni pau ka jekerpat sak itu di utrak bakin sopa ban le sistem lem nak menta ke jing cumi ke stong import ka wei bang bisa melayu ka di bombam lamar kini isi long ibu nomor kam tam idon apa negara jing lensep jong negara jing pang idon ruki
Yang song ke badan apa ki yang kisem ila song karantin ki mlasu ban mi dan bantong ke te kelas MCE tata pada haka karantin sentar te ni la kaliang juga stong ni kepat ya kontrapor ba unsur bahapan penbiang le mi ku ya ku di umbam hagas hagala ka stong ka tau bola kuai. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.